Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Vratimo kulturu i umetnost u medije. Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, u ime Fondacije Tanja Petrović želim da vam se zahvalim što ste svojim prisustvom uveličali i ovu godišnju dodelu nagrade koja je posvećena sećanju na ženu koja je čitav svoj profesionalni život posvetila kulturi i umetnosti. Na samom početku ove svečanosti Fondacija Tanja Petrović specijalnim plaketama odaće priznanje kolegama i prijateljima Ani Raci Milovanović i Robertu Kleinu, koji su prošle godine na današnji dan bili ovde sa nama, a umeđu vremenu su nas, nažalost, napustili. Hvala što ste došli. Svi znamo da jednog dana Ana Raca, da je sa nama, sigurno bi primila ovu nagradu. Prošle godine sa ćerkom Katom odavde iz publike aplaudirala. Ja sada pozivam Uroša, njenog supruga i sjajnog novinara, takođe pobornika za kulturu i umetnost u medijima, da primi specijalnu plaketu. Prošle godine smo bili stvarno ovde i svake godine smo ovde i na povratku kući. Ana je uvek nekako želela da podeli sa svima nama, sa celom porodicom, pošto je ovo porodično okupljanje za nas, tu misao da je važno da postoji nagrada koja mladim ljudima daje snagu i upućuje ih na to da novinarstvo ne postoji samo u segmentu informative, već kulture i umetnosti, u segmentu koji je njoj mnogo značio i kome se apsolutno celim bićem posvetila i taj trud, evo, nije uzaludan. Ovo je za jednu devojčicu koja zna da pleše, koja voli da crta i svako veče odlazi u krevet sa jednom knjigom koju neko od nas u kući pročita. Hvala vam. Pošto je ovo dan ispunjen emocijama, ja imam samo 2 rečenice, ali morat ću da ih pročitam. Dakle, sledeća plaketa je namenjena Robertu Kleinu, dizajneru zvuka, čoveku koji je 30 godina davao lični pečat različitim medijskim izrazima. Ovu plaketu uručujemo kao poštovaoci Robertovog rada, ali kao ljudi zahvalni što je delić sebe ostavio kroz video i audio identitet Fondacije Tanja Petrović. Molim Danijelu Klein da primi ovu plaketu. Ja vam se zahvaljujem što ste prepoznali Robertov rad. On je voleo Tanju, voleo da radi za Tanju i sada za fondaciju njenu, tako da, eto, puno vam hvala. Čuvajući sećanje na Tanju Petrović, fondacija koja nosi njeno ime želi da podrži ličnosti koje ne pristaju na gotovo nevidljiv položaj koji kultura i umetnost danas zauzimaju u medijima. Nagrada takođe treba da afirmiše raznovrsnije, inventivnije i savremenije medijske sadržaje. Jedan od takvih ljudi je i čovek pored kojeg vam ne trebaju Wikipedije, enciklopedije, Google ili novinska arhiva da biste saznali neki podatak iz istorije domaćeg roka ili popularne muzike. Nesvakidašnjom energijom osvajao je jedan po jedan medij, od kultnih rock časopisa Jukebox i Rock preko prvog muzičkog radija 101, programa Radio Beograda, do prve alternativne televizije OK kanala. Umeđu vremena je objavio rokopise, sa Mihajlom Pantićem je koautor knjige Biti rock'n'roll, autor je brojnih priča i eseja koji se bave popularnom kulturom
Tu su i Rokumenti, Festival klasične i savremene muzike Bunt i još mnogo toga što ne može da stane u ovo kratko predstavljanje ovogodišnjeg dobitnika nagrade koju dodeljuje Fondacija Tanja Petrović, Petra Pece Popovića. Peca je ovu nagradu zaslužio svojom biografijom i svojim znanjem, poluvekovnim radom na promovisanju popularne kulture u štampanim i elektronskim medijima, kao i kroz publikacije, tekstove i eseje, na čijim sadržajima su generacije stasavale, obrazovale se i informisale. Bio je jedan od prvih urednika naše Tanje. Imala je 16 godina kada je pozvao da radi u listu Rok i od tada im se sve do danas, dok se nalaze sa obe strane neba, putevi ukrštaju. Nagradu Fondacije Tanja Petrović, novinaru, rok kritičaru, publicisti Peci Popoviću uručit će prošlogodišnja dobitnica nagrade Bojana Andrić. Veliko mi je zadovoljstvo, iskreno, da predam ovoj živoj enciklopediji. To je lepo rečeno u ovom obrazloženju, ali on nema dugmiće, nema ništa da ga pipnete, nije virtualan. Baš je prava enciklopedija, živuća, hodajuća i uvek spreman, noću i danju. Ali nemojte ga zvati i proveravati, ja vam dobro stojim da je tako. Izvoli da li Pecu. Ima posle još nešto smo ti priredili na kraju, umesto govora. Dame i gospodo, uvaženi skupe, pre svega želim da se zahvalim fondaciji koja nosi ime Tanje Petrović, što mi je ukazala čast i uvela me u društvo u koje ovakav kakav jesam nikad ne bi mogao da uđem. Morate da budete članovi nekakvih organizacija ili nekakvih partija da uđete i da mislite da vam je dobro. Ali ima jedno profesionalno mesto gde ne morate da pripadate nikome osim onome što od početka života radili i u što ste verovali. Prethodni dobitnici, hoću o njima nešto da kažem, čine jedan niz kome ja zavidim i kome se srećan pridružujem. Milan Vlajčić je bio moj uzor pre nego što sam ga poznavao. On je čovek koji me je uveo u politiku 1977. On je čovek koji se odrekao funkcije urednika nedeljne rubrike muzike koja je izlazila 83. i 4. da bi tu čast meni ukazao. I Milan Vlajčić je čovek koji mi u jednom trenutku, kada sam jedini put u životu napisao ad hominem tekst protiv nekoga, ne kajem se što sam napisao, ali imao sam nekoliko suđenja zbog toga, ali Milan Vlajčić mi je rekao: Peco, mi smo iz građanskih porodica, mi se tim ne bavimo, ostavi taj posao za druge. Zavidim i dan danas Žkici Simiću što radi ono što sam ja mislio da ću raditi celog života. Kada me Nikola Karaklajić doveo u Radio Beograd
1968. On me je doveo zato što sam bio non stop na relaciji između Engleske, Škotske i Srbije i kao svaki zanesenjak underground muzike donosio sam muziku koja se nije emitovala u Jugoslaviji, a pogotovo ne na prvom programu Radio Beograda. Zahvaljujući toj šansi, ja sam emitovao Tyrannosaurus Rex, Family, Free, King Crimson, Man, nekakve obskurne grupe koje danas poznajem u onome što radi Žikica Simić, jer iza toga uvek postoje neki stvaralački snovi i neki ljudi koji moraju da se reše svoje muke i da oslobode svoj talenat, ali zbog industrije u kojoj jesu, svi sposobni da ih prepoznaju. I zato mu hvala što svih godina to radi, a ja mu ljudski zavidim. Bojana Andrić. Zamislite kakav bi televizijski program bio da nema onoga što radi Bojana Andrić. Mi živimo u zemlji u kojoj je svaki dan sve istorija, a lepo je kada nam neko pokaže da je postojala pre te istorije jedna druga istorija, istorija od 1958. Istorija koju su pisali najveći intelektualci, najveći stvaraoci i najveći umovi koje je velika država imala, a koju među vremenu čija dela i čije emisije, čiji programi nisu izbrisani. I zahvaljuju, u tom društvu uključiti mene, to je velika čast. Ja moram kazati da danas ne bi stajao pred vama, da nisam imao uzore i ljude koji su meni ovakvome nekada davali šansu. Preko puta mene je stanovo Sergije Lukač, čovek koji je osnovao smer novinarstva na Fakultetu političkih nauka. On je od početka znao šta i kako radim i umeo da me ohrabri kad mi je bilo i neprijatno i teško. Nikola Karaklajić me sa 16 godina prvi put doveo u Radio Beograd. Nikola je bio čovek čije delo ni dan danas nije dobilo značaj koji on zaslužuje. On je otvorio vrata svima nama, on je umeo da prepozna talenat, umeo da prepozna blesavost, umeo da prepozna energiju i umeo da prepozna nosioce drugog razmišljanja od razmišljanja kako je tada vladalo na kulturnoj sceni te države. Ja moram ovog momenta da podsjetim i na Bojku Pavićević, koja me 1967. dovela u list Susret. Želim da spomenem Jovu Popovića, glavnog urednika najtiražnijih novina u bivšoj Jugoslaviji, zvale su se Arena, izlaz u Zagrebu, imale tiraž 512.000, koji me je kao 20-godišnjaka proglasio za svog saradnika iz Beograda. Želim da se zahvalim svim urednicima u Radio Beogradu, posle Nikole Karaklajića, želim da se zahvalim Batici Saviću, koji me uveo u ponosni program. Ne smem da zaboravim Miću Ilića, koji mi 1972. pružio šansu da budem producent emisije Tup Tup. Jedan veliki vizionar u politici, zvao se Žika Stojanović, doveo me u politiki Zabavnik 1971. i dao mi šansu da otvorim najstariju danas izlazeću rubriku u Jugoslaviji, to je Hit strana. Mi smo je pokrenuli u decembru 1971. Želim da se ne zaboravi Srećko Jovanović, čovek koji me doveo u Džuboks, u drugu seriju Džuboksa 1974. To je onaj čovek koji u nekoj osnovnoj školi u Gornjem Milanovcu napravio jedno sve jugoslovensko čudo, izdajući razne časopise, koji je imao sluha da nekome od 25 godina poveri da vodi
jedini jugoslovenski muzički magazin u tom vremenu. Jasno, Milan Blajčić me je pozvao 1977. u politiku. Moj san je bio da radim u politici. Ja znam kad se ona zidala, prolazio sam pored nje, dizao pogled i razmišljao kakvi divovi tu rade. Imao sam sreću da sa nekima radim, da neke upoznam i da me svi uglavnom obogate. Neću da zaboravim Peru Zlatara, koji me postavio hrabro da budem njegov zamenik u listu Intervju. To smo bili nekoliko nedelja dok nismo oterani. Zbog mog kiksa on je ispaštao zbog mene. Rade Šoškić mi je dao šansu da napravim list Rok. List Rok je najtiražniji list u istoriji jugoslovenske muzičke publicistike, bez obzira ko šta misli. Ne mogu da zaboravim 1982. kad je Neda Todorović odvela Sašu Tijanića i mene prvi put na televiziji da se svađamo i od toga je napravljena jedna televizijska serija. Nemam pravo da zaboravim Nikolu Mirkova, Mirka Stamenkovića i Radeta Stojanovića, koji su me odveli tamo gde mi je u stvari najviše i mesto bilo, među zaluđene zvezdaše, gde sam radio u Zvezdinoj reviji. U međuvremenu imam obavezu da spomenem Radomana Kanjevca, koji me je pozvao da dođem da čačkamo nešto što niko nije smeo u to vreme, 1989. da pravimo prvu nezavisnu televiziju u Jugoslaviji. Zvala se OK kanal. U tom periodu neću da pobegnem od svoje biografije i kažem da me je u PGP prvi put pozvao Boža Gocić, veliki vizionar kako od seljačke diskografske kuće napraviti ozbiljnu evropsku diskografsku kuću. Nažalost, on je bio petao koji kukuriko pre vremena i kao takav je likvidiran. I nemam prava da zaboravim da mi je pre 10 godina poslednji put u mom životu šansu pružio Vesa Simonović, dovodeći me u Blic i dajući mi šansu da svake nedelje pišem. To što sam ja u životu radio ne bi imalo smisla da u svim poslovima koje sam radio nisam imao bolje od sebe. Mene nisam ja napravio, mene su napravili moji saradnici. Ja sam imao sreću da su bolji od mene verovali da treba ići tim putem, da treba doživljavati rock'n'roll kao naš oblik kulture i naš oblik znanja. Pridržavajući se toga, iz lista Jukebox i lista Rock izašao je više glavnih urednika, više čuvenih pisaca, više svetski priznatih fotografa, više dobitnika Ninovih nagrada nego iz bilo kojih drugih novina. To izgleda danas smešno, ali pogledajte ko je sve radio i s kim sam imao čast da sarađujem. Iz OK televizije je isto izašla jedna fenomenalna ekipa bez koje naše televizije u kriznim momentima teško da bi mogle da spasavaju svoj obraz i svoj ugled. Treća stvar, mogao sam ja da imam svoje uzore, mogao sam ja da imam divnu ekipu, ali da nismo imali razloge o kojima smo pisali, mi ne bi uspeli.
Mi smo imali sreću da u to vreme nastaju najveće stvari u kulturi, u muzici i u stvarima koje je ta muzika objedinjavala. Da mi nismo imali tu generaciju autora i stvaralaca o kojima smo pisali i koji su posle osvajali ne samo prostore slobode i ugleda u bivšoj Jugoslaviji, nego danas im se klanjaju širom sveta. Kad smo mi to verovali 70. i 80. nas su smatrali budalama. Ova nagrada i saznanje koje znam potvrđuje baš da nismo bili tolike budale. Na kraju, sve smo mi ovo mogli da radimo, ali da nismo imali publiku, da nismo imali potvrdu da su to stvari koje interesuju generacije kojima se mi obraćamo, to ne bi imalo smisla. Na kraju, ja moram reći, ovaj put ne bi bio tako jednostavan da nisam imao sve vreme najbolju medicinsku potporu. Jer nije lako biti nekoliko decenija u stresu i misliti da je sve okej. Svi moji srčani udari, kliničke smrti, bajpasovi i stentovi imaju smisla kad znate da vas čuvaju najbolji. Ja im se zahvaljujem. I još nešto. Ja ne bi ništa uradio, nisam imao svoju porodicu. Nisam stigao nikada da budem dobar otac. Ali srećom, i dan danas smo porodica na broju. Moram još nešto da kažem. Danas je 28. februar. Danas bi Tanji Petrović bilo 50 godina. Na današnji dan, pre 50 godina, ja sam odneo ovde preko puta moj prvi tekst koji je objavljen u listu Gong. Zašto znam da sam na današnji dan odneo? Odneo sam ga zato što je to bio 53. rođendan mog oca, koji nije verovao da će nešto što ja radim da izađe u novinama. I divno je što prvi tekst koji sam odneo u novine u Gong o grupi koja je osvojila 3. mesto na Gitarijadi u januaru 1967. što su među nama danas, vidim, 2 člana. Jedan je došao iz Njujorka, a drugi je član Svetske akademije nauka. Eto iz kakve muzike su kakvi ljudi izrasli. I još nešto želim da kažem. Ja sam Tanju Petrović znao kao devojčicu od 17 godina i posljednji put sam je video nekoliko nedelja pre nego što nas je napustila. Sad dobijam priznanje s njenim imenom, ali vam moram reći da sam ja jedno priznanje, kada govorim o mom ocu, dobio od njenog oca. Naime, 1900, to se sećam, 86. ispred Politike mi je prišao njen otac, poznati pevač Krsta Petrović, koga ja nikad pre toga uživo nisam video, i rekao mi je jednu rečenicu koja je jako važna. Hvala ti što nam čuvaš našu jedinicu. Bilo bi divno kada bi u medijima svi čuvali decu koja su dovedena iz najčistijih namera i sa najvećim entuzijazmom. Običaj je, na kraju neću, mučim vas, ali da kažem, običaj je da se nešto kaže o
finansijskom delu nagrade. Ja sam odlučio, prisjećajući se jednog stiha koji je ovde prisutni moj drug preveo u pesmu, po nama se ništa neće zvati. Ne smemo da dopustimo da se o pionirima naše muzike nema tragova u Beogradu. Ja želim od ovih para da izlijem ploču koja će biti postavljena u čast Nikole Karaklajića, čoveka koji je uveo muziku na radio, u novine i na televiziju. Želim da pokrenem akciju, da obeležimo mesta gde su varnicama zapalili vatru, danas zaboravljen Zoran Miščević, sve više zaboravljen Dušan Prelević i mnogi drugi. Divno je što ova najnovija generacija je našla snage i mogućnosti da obeleži mesta vezana za Nešu Leptira i za Vladu Divljana i za Delču na Banovom brdu. Ali ja mislim da imamo civilizacijsku obavezu da to uradimo. Jer ako mi ne uradimo, više nema ko. I još nešto. Bregović je rekao da u prostituciji i rock'n'rollu nema jubileja, to se ne računa. Ali ja vam moram reći, ja se radujem što sam igrom slučaja počastvovan ovom nagradom u godini kada sam pre 50 godina objavio prvi tekst, kada sam pre 40 godina učestvovao u izvođenju ove muzike u Topčider, u onu veliku gužvu avgusta 1977. Kada smo 1982. vratili tu muziku na centralni trg, kada smo pre 45 godina pokrenuli hit stranu u Politikinom zabavniku i kada prosto potvrđujemo da sve ovo što se radilo ima smisla. Ja vam zahvaljujem što ste došli u ovom broju i što vašim prisustvom potvrđujete da ono što sam ja i moja generacija radili ima smisla. Hvala vam još jedan put. Imamo i filmski program. Bojana Andrić i ekipa Trezora pripremili su jedan specijalan poklon za Pecu Popovića, pa predlažem da ga sada zajedno pogledamo. Dobroveče, moje ime je Tanja Petrović. Večeras se ne radi o vašoj omiljenoj emisiji Formula 1, već o emisiji koju smo nazvali Neki drugi rock'n'roll. U njoj ćemo predstaviti mnoštvo mladih beogradskih demo grupa, odnosno onih grupa koje još uvijek nisu snimile ploču ili video spot, ali zato iza sebe imaju urađene takozvane demonstracione snimke. Prva grupa koju smo vam pripremili za večeras je pre nekoliko meseci formirana od članova beogradskih bendova Rock Street, Party Breakers i Radost Evrope i sada se zove Tony Montano and Black Jackets. Ako su vam se svidjeli filmovi Briljantin i Američki grafiti, sigurni smo da će vam se svidjeti i Tony Montano i njihova stvar Vreme je da skinem mrak. To je u stvari istorija koje mi ne treba se stidimo, nego treba se ponosimo. Ne samo zato što je u koncertu za mladi ludi svet, opet, prvi put na zemaljskoj kugli su pravljeni spotovi za pesme. Sećate se grupe Queen,
i spota na vozu. Radio je, čak ja mislim i u Eko programu Radio Beograda. Po ovome ovde ne vodi se da je u prvom planu pismo. Vodite da je u prvom planu. Zaustavite. Halo, Đule. Kako si? Jesam, ja u televiziji nešto gledam. Kad su oni to pevali, svi nosili su bedževe. Sutradan, ispred Doma omladine, svi u Beogradu su imali bedževe i košulje na cvetiće. Te noći i to jutro, kad se setim šta su majke jadne radile, šile, cepale zavese i ne znam, svoje šlafroke pravile te košulje na cvetiće cicane. Otac od Tomi Sovilja, koji je pevao mesto Zorana Miščevića i sa siluetama Tomija Sovilja, njegov otac u Dušanovoj je imao krojačku radnju i on se takmičilo ko ima uže pantalone. Ja sam znao neko ko imao 14 cm, a mi smo trebali do 16 cm i ko imao 16 kaže ja imam pantalone od 16 cm. A ovo su grešnici. Ja mislim da su ovo grešnici, da. Ovo su grešnici. Ja mislim da je to ključan trenutak, kad su počele da se rade autorske pesme, da se na našem jeziku kaže nešto važno. Bubnjer. Eto ga. Pa slušajte mene kad vam kažem, to je on. Ja mislim da to je Peca Petrović, da. Međutim, šta bismo dali kad bi mogli da se vratimo u to? Sad. Onda bismo pravili možda manje grešaka. Probaj, da li ćete to... Možete da demonstrirate jedno? Ne, evo. Ja, videla sam u gradu. Sjajno. Objasnio sam preko puta Sremačke pijace kod Bonića. Ode ti kažete da ste moji. Upravni odbor Fondacije Tanje Petrović u sastavu Antonela Riha, Vojka Pajkić-Đorđević, Katarina Španić-Ostojić, Olivera Milošević, Srdan Golubović i Tamara Pupovac, koji je zajedno sa prošlogodišnjom dobitnicom Bojanom Andrić doneo odluku da ovogodišnju nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima ponese Peca Popović. Zahvaljuje se svima, među kojima su pre svega Tanjini prijatelji, koji nam nesebično pomažu da istrajemo i da ovaj dan izgleda upravo ovako iz godine u godinu. Posebnu zahvalnost za pomoć i podršku u realizaciji ceremonije dodele nagrada ove godine dugujemo Skupštini grada Beograda, Službenom glasniku, NLB banci, kao i medijskom pokrovitelju Radio Televiziji Srbije. Još jednom hvala svima koji ste danas ovde. Veliko hvala uz poziv da nam se pridružite na koktelu.